Yes, nongeye kugusuhuza kandi nkubwira ngo ukomeze ugubwe neza aho uherereye hose mu nguni zose. Zisimubwira ngo amahoro y'Imana nakomeze abane nawe. Ari nako gusaba gukora subscribe kugira ngo turusheho kugendana gatanu kuri gatanu kuri update nzajya nkugezaho buri munsi. Muri kano kanya rero reka nkugezeho aya makuru ari guturuka ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, haba ku mpande zombi, umutwe wa M23 ndetse na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kuri ubu ngubu M23 yatanze umucyo ku cyazamuye ubwoba cyanatumye Tshisekedi atumiza inama y'igitaraganya. Ubu rero umutwe wa M23 watangaje ko udashishikajwe no gufata umujyi wa Goma nk'uko byavugwaga n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bwari bwanatangaje ko hari gukorwa ibishoboka byose kugira ngo uyu mutwe udafata umujyi wa Goma. Nyuma y'iyi nama rero yakozwe, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo yitwa Jean Pierre Bemba yatangaje ko muri iyi nama bafashe umwanzuro ko igisirikare cya Congo kigomba gukora ibishoboka byose kugira ngo uyu mujyi wa Goma udafatwa. Ni mu gihe byavugwaga ko uyu mujyi ushobora gufatwa n'umutwe wa M23, dore ko wari wamaze kuwugota bigatuma hazamuka icyoba cyinshi ko isaha n'isaha nawo wakwiyongera mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23. Ejo hashize kuwa gatatu tariki 7 z'ukwa kabiri 2024, umutwe wa M23 washyize hanze itangazo uvuga ko udashyize imbere gufata uyu mujyi wa Goma. Iri tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka, rigira riti M23 ntishishikajwe no gufata umujyi wa Goma nk'uko biri kuzamurwa mu buryo bwo kuyobya rubanda n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Lawrence Kanyuka yakomeje avuga ko nubwo M23 idashyize imbere gufata uyu mujyi wa Goma, ariko ngo igihe cyose izajya ijya guhangana n'ahaturuka ibitero igabwaho. Ati rero igihe cyose habayeho ibitero, yaba ibyo ku butaka cyangwa mu kirere, bigabwa ku barwanyi bacu cyangwa byo kurasa buhumyi mu baturage b'abasivile, ingabo zacu zizajya zijya kuburizamo aho bituruka. M23 yatangaje ibi nyuma y'uko kuri uyu wa kabiri tariki 6 z'ukwa kabiri inavuze ko mu rwego rwo gukomeza kuburizamo ibitero ikomeje kugabwaho ku baturage b'inzirakarengane, ko yafashe ibindi bice birimo agace ka Nturo ndetse n'umusozi uzwi nka Shemadimba uri mu bice biyitegeye bifasha abarwanyi mu rugamba. Ariko nanone ku ruhande rwa leta naho hari icyo barimo kuvuga. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo imaze kuba yatangaza ko ituze ryagarutse muri centre ya Sake muri Masisi, nyuma y'uko abantu basaga ibihumbi kuwa gatatu bayivuyemo bagahunga berekeza mu mujyi wa Goma. Minisiteri y'itumanaho yatangaje ko leta ishimira ingabo za FArdc ku gitero cyo kwigaranzura cyakoranwe ubutwari no kwiyemeza kandi kikagarura ituze mu mujyi wa Sake. Abaturage benshi b'iyi centre iri ku birometero 25 mu burengerazuba bwa Goma kuva kuwa gatatu ku gasusuruko barahunze nyuma y'imirwano ikomeye ku misozi ikikije iyi centre ya Sake iri mu kibaya gifatanye n'ikiyaga cya Kivu. Kuwa gatatu umutwe wa M23 watangaje ko wafashe ibirindiro by'ingabo za leta ku misozi ya Nturo ya mbere n'iya kabiri n'indi ikikije Sake, ariko ntibizwi neza niba ingabo za leta zisubije iyo misozi koko nk'uko zirimo kubitangaza. Biragoye kugenzura no gushimangira ibivugwa n'impande zirimo kurwana, gusa ariko ushingiye hari kubera imirwano kuva muri weekend ishize, bigaragara ko umutwe wa M23 wasatiriye cyane umujyi wa Goma ugafata ibindi bice uturutse iburengerazuba mu bice bya Masisi, Kirorirwe cyangwa na Karuba.
leta ya Congo yavuze ko yamagana M23 ku kurasa ibisasu mu kajagari hafi y'ikiyaga cya Kivu n'imugunga mu mujyi wa Goma mu ijoro rishyira ku wa gatatu byarashwe ku baturage b'abasivile. Ivuga ko ibyo bigize ibyaha by'intambara kandi bitazagenda bidahanwe. Umutwe wa M23 nawo usanzwe ushinja ingabo za leta kurasa ibisasu ku baturage b'abasivile mu bice wigaruriye Imasisi na Rucuru zikoresheje za drone n'indege z'intambara. Nayo ibi ibyita ibyaha by'intambara byibasira abasivile. Amatangazo yasohowe n'impande zombi ku wa gatatu yumvikanyemo ko zishaka agahenge. Leta isaba ko M23 isubira inyuma, naho M23 igasaba leta ibiganiro mu gukemura amakimbirane mu mahoro. Kinshasa ikomeza gushinja Kigali ko ariyo ifashije umutwe wa M23, ibyo leta y'u Rwanda ikomeza kugenda ihakana cyane. Kinshasa nayo ishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo na FDLR irwanya ubutegetsi bwa Kigali, ibyo uruhande rwa Kinshasa narwo rugenda ruhakana ku buryo bukomeye. Mu mboni za ONU ibintu bishobora gukomeza kumera nabi, kuko ishami rishinzwe ubutasi rya ONU rivuga ko iyi mirwano yatumye abantu nibura 130 bava mu byabo muri teritwari ya Masisi mu byumweru bibiri bishize, hagati ya tariki 24 z'ukwa mbere na tariki 5 z'ukwa kabiri muri uyu mwaka nyine w'2024. Iri shami rya ONU rivuga ko abahunze imirwano barimo abagera ku 26,000 bari Isake n'abagera ku 24,000 bari muri centre ya Minova, hombi hegereye ikiyaga cya Kivu, kandi ntibabona ibiribwa, amazi meza, ubuvuzi naho kwikinga bikwiriye. Kuba kandi inzira z'ubutaka zerekeza mu mujyi wa Goma utuwe n'abagera kuri 2 miliyoni zifunze bishobora gushyira umujyi usanzwe urimo abavuye mu byabo barenga 500,000 mu kaga ko kubura ibiribwa, bikaba byateza n'ingorane mu bucuruzi nk'uko ONU ibivuga. Iryo shami ry'ubutabazi rya ONU rinavuga ko hari ibyago byinshi ko ibintu bishobora gukomeza kumera nabi ni Goma. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ku itariki 8 z'ukwa kabiri, amakuru avuga ko hari imirwano iri kumvikana muri teritwari ya Nyiragongo mu duce twa Buhumba ndetse na Kibumba. Bakoze cyane kubana nanjye, amakuru yo nakagaruka.